political party ki wang malana personal nungai na daba yana daba ki wang malana politics ki wang malana ngasi Manipur ki miyam ki mihut ne na parliament da phami ba masu ngasi ki assembly da lei ba puna makse ai khoi amuk tang phamin na si aduga santi leiba tangdu leita ba nungai yai khaba Manipur amagi da discussion bo haide aina let's share our thoughts ai khoi na kari khali dum haktang commemoration chu oi ba humdra da tere rak suba numit oi ba 1948 tu ki phamin na si ye nai na na ngasi miyam si na hana mane public haidok sai aina aigi letter heta chichi loi ni i ba MLA yang khai mapan MP ani ma khumfu ma thoi i ba ina ngarang sei Imphal hotel nai kanam lau thokte aina du dinner ma sami na silwaran ma da du di prominent ba Manipur ki praja ge artist afawa intellectual journalist sports person me am pulaga khoi tang cha am su sami na se aina ngarang sinjaba ai khange ba kaya la ka da ge me am di haibra pullu kem haide ne mayam na China leire BJP kaina adu ngasi haidok chaisni bimol je chumnagi misam natre banatrai ni iri du the letter head ni member of parliament in Manipur haigo official letter addressed to each one of the MLAs surviving 59 ai city aduga ekoi gi Alfred ka ekoi gi honorable MP Rajya Sabha gi Sana Jawgo su city bai tang tarani par October khoi chmane assembly legi gi humdra ka tare suba kumon palon ni akoi gi political sung personal khena bagi wang malana adigi community gi wang malana nupi angang gender gi wang malana nupi khangil pang de as a legislator miyang gi mihut oina hayeng Imphal hotel da ai smaina meeting amam ta kaujabani amta yawbi yo oina ina city eba kana lam do man ge myam se pullu haibiduni ko aingonda haibirakanu haise yam phajai pullu se ai su singai gi na koi punji na thabak oina tawbada mangjin thabira o noi aingonda mai chithi ro ai lake bo se nanggi high command gi order ngai bri yenge bai mo se kananam to silo ba adu ngai silly it will remain in history ai haiba Manipur ki tangdu leita ba su progressive ba Manipur ki akhoi ki wakhalon khara share taw min ga chatne na musu nungdang ga samina jena baton taw jabane ba ko humfu ga ma thoi ai ga thadi humfu ni thoi su doi ni dana ai na ko kaure mayam timin le jam ta hayo na mi la am do man bro adu ne ba akhoi congress pul le ba khara la eba but I must respect and thank moi kun mukti MLA kun maung di na ai khoi gi dignity and decency se mang ri hai bagi khudam di phange bai mon kangbom di mawa ga logi jante mi na official in a letter me ira di la kani la oye sa haibam thu eba chithi du su palini si human decency ka chakot pa ka we kangbom di usilam da wi ai ka khan mai di usu moi na ngon da respect pira asu pirak tra zu bi mol da ka su kai ro es moi gyan taram ga da bam ni ne khale ai di ko ai du ji hai jai ni miyam na ya ba ya da na te ai ni ki ri sa ai ne na hayeng chahi manga lo ra ko tam na ne mingchen mamang le pa ma ta na ai na ngang gi si boi bu thago oi na taw ra brai se I ton da ina mingchen mamang de lepcher ga hang ma na tra ga ai na sana me mamang chama ga lepa ibu do changting mamang de lepa ga khuram ba chap ma tam da nang na bot ngang gi ma yam se bu mo taw ra brai se miyam na ngang ko na te bai ni ji am ki jari se ai gi thamoi de ki jag ne bai de aduna moina ingonda appreciate torakpa sidha ba usita ba ja it doesn't matter ai su am angang natre hanoi sel abni adu ai gi tobham tokpa ko gi Bhagavad Gita da su haidana you have a right to your duty not to your resultant phal ki chinta mat karo aap karam karte jao haide nang na thodang tawdok ko pangthu madu gi mahi gi oina khanu ganu aduna ai ngasi tawle jisuna ai ji hai ji internally ai ngonda smaina si value system ja nei jaba ai ngonda di moina ina sithi raga halakte usite sa ai ngonda kari su changde ai na uri na kari uge da Manipur gi mihut moina lairi ba standard ma thamba da ba morality da musung constitutional morality da chana patha ki hauna lon chatta mangjin tharaga example oge da mi sin se kana yaw ri sineba ai adu khitang nungai bam na moi kun mukti chithi hale ai ngonda ko office ta paw pare chithi rei moi ge letter heta gai rak pa
ยาวเลยก็สมัยตรงนั้นไอ้ invite ตัว thank you ไอ้ยามยาวนิ่งมันนี่สมัยตรงนั้นสร้างงานนั้นเลยได้ majority of them งั้นใส่ปองจอยนะให้พี่น้องแบบเดลี่ขันแบบที่ปวดมากันสุเลยนี่มันสิเดลี่แต่สุเลยสักนั้นมันยาวประมาณเลยก็งั้นไอ้เดลี่แต่เลยเด้อันนั้นหลักของมันเลยโคตรมาสร้างงานเดี๋ยวให้คุยรักไปยาววิไอ้เด็กprior engagement เลยนะหลักเดียวนะ at least ตั้งแต่คุณมีอะไรเราเดี๋ยวผมนะผมฟูดีมันนุ่งดักคุณมุกตี they still have that decency and the civilized norms in their mindสิทธิฮัลเลเอวนั่นจะก็เป่าทารีเอวไม่เป็นไรก็เสียกังบูมน้ำมันแล้วเขาเลิกไอ้เจ้าเจ้าน้องคุยน้ำมันตีวันนี้คุยน้ำสาวคนนั้นพาวเวอร์ไปแล้วเนี่ยมุกประคังเดฮัลเลเตบะฮัลเลเตช่วยน้ำกันเดาเว้ยพิชาติงลักไอ้ขันก็สุนัยยี่ขนาดลักยี่ยังสิเนี่ยมันขันเลยมามิ่งโลอินทาร์ก็คุยกี่ฟอร์มัลซิมเบลเลยได้ไมโครโฟนตัวแล้วก็ฟริลเทเบิลถึงอินฟาลโฮเทลเซลล์ในไมโครโฟนงับมามิ่งโลอินเทลทำใส่กี่ไฮดูรักตัวกังบุเซนโลอินเทลทำแบบนี้นะปุ่งมันมุ่งง่ายไปเลยแบบนี้วิดีโอสุดเลยน้ำหัวไอ้คุณสิกาวเลยไอ้เนี่ยก็ยุ่งมาไลฟ์บุกพัฒนาให้ยังไงเนี่ยก็ออโตไบโอกราฟิกก็อีรักคนสิวาริสยาวเนี่ยแบบจะหิวรัตเรติมาตุงดาทอกขี้ไปอินซิเดนต์ดูบุนิ่งซิงไปไปปุ่นอาดุสิอีรินเนี่ย the legacy left behind by our forefathers and mothersไอ้คุยกี่เขากระบายไปคุยไม่เป็นสิ่งนั้นทำดีลำบากคุยกี่ legacy ดูสู้ celebrate ตัวไปนะคุยตัวพามินะเสียตัวก็มันนี่ปุ่นตั้งดูเลยตาสิที่ดาว่าคันเขาแชร์ตัวมันเสียตัวก็สักเนี่ยมันสามีเนี่ยเสียนั่นบางคนตัวรีเนี่ยบอก history ดำมาเสียอดุมเลยเขาละสนุกสิเนี่ยมามิ่งมาท่าลอยนะวิดีโอลอยน้ำมาทำมันเนี่ยไว้เลยห่างเขาใจเทเบิลดูน่าละก็ดูคุยกี่ปะฮุงอีโบบีอะไรกี่คุยกี่กามรันจีคุยสุรศักดิ์คุยคอนเกรสครับพามินแล้วก็วาริโอไตไซ we took a resolution formally is signed it will be part of a historical document ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಮೈ ವಾರಿ ಲೌದಿದೆ ನುಂದಾಂಗ ಮು ದಿನದದಲ್ಲಿ ಐನ ಓಪನ್ ತವರಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಥಾಯ್ ಮಮ್ಮಿಂಗ್ ಚಟ್ಪ ಕೊಯ್ಗಿದಿ ದೋಮ್ ಚಾಟ್ನಿ ಯಂಕೋಮ್ ರೂಮಾ ಹೋಯ್ ಅದಗಿ ತಮೋದೋರೆನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಗಿ ಅಫಾವ ಹುಜಿಕನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐನೆ ತಮೋದೋರೆನ್ journalist isai sakpa kogi namona ba koina ngang ne ngawzara kun hawring da mala I adagi retired bureaucrats sports person in first international England daga sanaru ba kogi chanupi sing do la I footballer afaw sing mayam pula chak samine industrialist koi tamo dhan dhabli yaurai la I afaw ba doctor manipuni maming chat ba koi tamo jati show je swai de la koi radiologist masula I ko ha tamo isu lai adu ma'am chami na ren wari utai sa du ga bodhachandra gi address wai na tamo na ren ni ngomam da pathuan mane ba han ai na recording taw rai na video ma sem ga all picture ma'am ga taw ra khoi plak tamin na re bodhachandra na taw gi be address to chindoi na pathuan la ga tamo na ren ni ngom to ga video ma sa ma ka tho ga yeng min na re du ga high pet khanai wari watai sanara chak le nang samin ra kan da sini ko taw dong cha haina ngarang evening le min ne ba ai ni masi wari se kusin dare se kai na constitution ma ki yung pham wa ga le jara masna le pa manipur ni madu sai na parliament na ngang yaw ram ni how it was bulldoze kamaina bulldoze so ke du